Matur sami Majangkau. Kita bertaruh rintangan sakti dalam Majangkau manggil posisi kangin Majangkau. Oke. Kajalan Malik Gede kita bertaruh kajalan Malik Gede kajalan. Terus kita bertaruh Majangkau. Jatuh semua jero mangko, jatuh semua jatuh. Ijen demun jero mangko, ijen demun menang, demun menang. Kotek jebos pengrapun wehan mriki. Jero pecalang kotek jebos. Jero mangku sare medok pengrapun wehan mriki dukun. Jero pecalang jero mangku sare medok pengrapun wehan jebos Jero mangku sare maksud di wansa pada tirta di Janonas Kajang. Pemanggane jero penasare Douglas mongah meniki. Jero mangku sareng sami pada sampun okasan ingin komendanan pawayang ida besara dan lor puncak bukit kemarga di kelantaran pamargi. Jero mangku sareng sami durusan. Yang macam ini untuk pemargi, teman-teman berikut. Saya makin retu enggak, sepejam dengan pemargi balik. Kemudian menang beragam. Jalani lo kena beragam. Mana buktiannya? Buktian bin manilai. Itu nih kapal. Apa nak kosong? Kapal. Langsung bandar aja Niki Jero.
Panggil. Langsung ada biji terus
Bang cũng chứa là cái sao luôn. Itu betul banget. Đấy. Nó thấy ở trên